Feliksa, kakav prijem, Feliks, 1:0 vodi Portugal! Kakav je majstor Joao Feliks, neverovatan prijem, kako je samo smirio loptu i onda je sve lakše posle takvog majstorskog poteza. 1:0 vodi Portugal u 33. minutu. Evo velike šanse i evo izjednačenja. Pogađa Gvardiol, ali osenje. 62. minut. Zatresa se mreža na koju brani Jose Sa, ali odluka je da je Gvardiol u nedozvoljenoj poziciji. Čekamo ponovljeni snimak pa da vidimo da li je ovaj čovek Meli bio u pravu. Sučić, mislim da jeste. Pogledajte koliko je krupniji Gvardiol, koliko je veći od Otavija i jednostavno kada je krenuo telom napred. Lekcije za učešće na evropskom prvenstvu u Nemačkoj. Sučić, Jakić u 16-tercu, Jakić ispred da centrira, dobra lopta i velika šansa, biće gol. Ovoga puta pogodak Joška Gvardiola, 65. i 66. minut. Hrvatska je izjednačila na 1:1. Loša reakcija Semeda, lopta ga je preletela, a onda je iz vrlo teške situacije Gvardiol uspeo nekako da loptu uz pomoć stative ubaci u mrežu. Semedo je ostao kratak, a onda Gvardiol iz prve, kažem, vrlo teška situacija za Joška, ali pogledajte kuda je toliko provukao uz bližu stativu. Možda je mogao malo bolje da reaguje i Savi i njega iznenadilo to što je lopta preletela tako lako preko Nelsona Semeda i onda se na kraju lopta u stvari od golmana Portugala, a ne od stative odbila u mrežu i sada već reprezentacija Hrvatske pravi veliki korak ka plasmanu u četvrtfinale Lige nacija, bez obzira na dešavanja na drugoj utakmici grupe. Budimir Veiga i u ovom trenutku Davide Mase označio kraj duela. Hrvatska-Portugal na kraju 1:1. Uspeli su da izbjegnu poraz domaći, gubili su na polovremenu 1:0. Feliks je bio strelac u 33. minutu nakon veoma lepog dodavanja Vitinje. Međutim, u nastavku mnogo bolje igra reprezentacije Hrvatske, koja je izjednačila preko Gvardiola, bila čak i blizu preokreta, ali na kraju Jose Sa i u jednom navratu i dva navrata čak okvir gola je pomagao Portugalcima da ostanu na kraju nepobeđeni i da završe ovaj meč nerešenim rezultatom. Dakle, ono što je takođe bitno napomenuti je to da obe reprezentacije nastavljaju takmičenje u četvrtfinalu Lige nacija. Portugal kao neporaženi tim sa prvog mesta u grupi i 14 osvojenih bodova. Hrvatska sa pozicije broj 2 sa 8 osvojenih bodova. To je bod više nego što je osvojila Škotska koja ide u play-off za